Wedoke ayu-ayu lanange ganteng-ganteng sing tuwek nyaprut-nyaprut. Titituwit Damar mati mulya ngene iki tok wis 200.000 isan. Siti lunga pasar babi mati Semar mendem do re mi sol iwak tongkol megal megol mirot mirot yung ngatemi katoke mblorot. Waktu terang bulan udara bersinar terang teranglah sekali di kotalah Surabaya. Belum berapa lama ayah duduk dengan bimbang, datang kawan ayah om cucu itu namanya. Ayo rame-rame kita pergi Tanjung Perak, panggil satu taksi kita soraklah bersorak. Tanjung Perak tepi laut, siapa suka boleh ikut. Katok cilik kecilikan, katok gede kegedenan, paling enak. Kak katokan ngawur ae. Isi sa. Beras kutano tengah prapatan, muga-muga bulurah nyawer dagelan. Guyon-guyon buah disawer ya alhamdulillah, gak disawer ya masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedekah desa dolor saka tembung sedekah, gak ana batal karame mung kuwe agama, cuma ojo lali pak, ayo kirim dolor nanggone sing babat desa supaya dosane di ngapura sing senajan kula dhewe dolor ya melok-melok ndongakno muga-muga dolor kene kabeh uripe
mulya Indonesia dulur negeri tercinta tanah pusaka nenek moyang kita yang diwariskan bangsa Indonesia. Mari kita jaga bersama-sama, sebab perjuangan cak penuh pengorbanan kanggo mujudna kemerdekaan. Pantang menyerah menghadapi lawan, merdeka atau mati sing dadi semboyan. Mula nek wis merdeka dulur mbok aja gegeran, mundak-mundak mecah belah persatuan. Ayo padha eling dulur welinge para pahlawan, persatuan dan kesatuan kunci kemenangan. Soal beda pendapat itu kan biasa, mula sing tak jaluk ojo digawe masalah. Ayo padha menghormati dulur hak asasi manusia. Ayo tetap berpegang teguh Bhinneka Tunggal Ika. Kemerdekaan cak merupakan sejarah, mulai yuk diperingati kanthi sing meriah. Cuma ojo lali Bapak Ibu, ayo bareng-bareng berdoa, muga-muga Indonesia selamanya tetap jaya.